नमस्कार तो वुचान द राइट न्यूज तो बहुत रोहित भट्ट दपान अगर कंसी तो इंसानस पन जबान जिंद थवन या कह तिस रच कम कर पन्नी कम्युनिटी का फायदे मिल या कश्मीरियतस कह फायदे मिल तथ खतर जरूरी कि रिटायरमेंट पत हेक सह इंसान करथी तमिच अख मिसाल अस बुत कन BL Koldip जी यमो जन सो आस कह दह यम जन दह न WhatsApp ग्रुपन पे तुम यहज कशर पे मैसेज वुचु WhatsApp ग्रुपन पे यहज कत बात वुचु कशर पे युंद कंट्रीब्यूशन सह कंट्रीब्यूशन सारे खुद बोड़ कंट्रीब्यूशन यम दह WhatsApp पे वो दीप जी सज मैसेज छन तो लुक परेशान गसान कि आज क्या दलिल आज आय मैसेज तो तुंद खैर मकदम करान वेलकम करान दीप जी द राइट न्यूज़ मज दीप जी अस वन तो सारे खुद गोत बारे मज कत तो रोजान बे थोड़ा बैकग्राउंड हुंदन तो क्या वुचन वल गसन ये जान कि हुंद बैकग्राउंड क्या कत रोजान मेरा नाव भूषण कौल दीप भूषण लाल कौल वैसे दीप प्यार नेम मज मर रोजान हवकल डलसन या रोज महल तो बहुत तक रोजन वोल जी मैम तो अगर कत करो तुम पन जॉब रुजू सह रुजू तुम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मज मगर तथ सो तुम थिएटर जिंद कशर थिएटर युथ वनो सह तुम जिंद तो अस वन तो तुहस थिएटर तुम करो स्टार्ट तथ बारे में वन मे मर थिएटर ये शुरू करो 1959 मज गयस बह कला केंद्र तथ मन शिवाला मंदिरस मज चलान ये थिएटर यस मज पुरान कलाकार मास्टर काशीनाथ भानु त्रिलोक दास जी कृष्ण जी लंगू ओमकार खजानची मखलाल सराफ हैदरलाल गुरटू प्रचीनाथ जी मर सूरज नारायण तिक्कू माधवलाल तिक्कू इहुद ग्रुप बोड़ बार ग्रुप यम चलावान अत कला केंद्र थोप नाव मे मर कोर अत ज्वाइन 1959 मज अत पे तिमन दोहन चलान सिर्फ धार्मिक प्ले धार्मिक ड्रामा यथ मज शिव भक्ति शिव सुंद या कृष्ण सुंद यमे ड्रामा चलान अत मज मे नुमत हिस्से तो गुरु हमारा त्रिलोक दास अत पे गो यह सफर पकान पकान तो 1959 मज कोर मे पन थिएटर शुरू यह कोर मे वनस पे तमो दो करान यह रेनवर्स मज रेनवर्स मर गो यह कि दिसक कर गाइड मे दस चलो बहुत कोचु तो हेचो इकवट अत पे कोर मे क्लब खड़ा रेनवार मंदिरस मज अत मज करान यमो हेत कमरा अत मज कोर रिहर्सल पेहर्सल हो तो अत दु तमो नाव फ्रेंड्स क्लब पे महर द्राय वात हीरोइन अमिस पे करन नगर पे यून यमो दोप यह गसान दूर अम सद यमो कोर महर नेशनल हाई स्कूल शिफ्ट अत दुत अत नाव यह कोर रेगुलराइज तो अत दुत थिएटर नाव इंडियन नेशनल थिएटर यह थिएटर गो रजिस्टर्ड एज इंडियन नेशनल थिएटर अत पे गो असली सफर सोन शुरू तो यह गो चलान 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 मगर 1963 मज गई मे ट्रांसफर श्रीनगर पे जम्मू इसलिए कोर यह थिएटर मे हवाल तक कलाकार यथ मज मोतीलाल मिस्त्री विनय रैना जी यम जन TVS मज बड़ नामावार हस्ती चांद दर्जी अरुण जलाली चमनलाल डेम्बी अशोक आखून यम आजकल अस मज त्रिलोचन दत्त पदम शर्मा चूंकि अत मज राज नरोला चूंकि अत मज नॉन कश्मीरी टिकट तो तम पे अत दुत नाव इंडियन नेशनल थिएटर
تو یہ مگر سفر رود بڑ جان تو نی مشہوریت واریاہ جان اسے جو پتہ ڈرامہ فیسٹیولن مز چلان تر مز حصہ نوان تر مز نوان حصہ تو یہ رود چلان 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 کینژن ورین پتہ ییٚلہِ بہٕ جوٚم ترٛووُس تہٕ اتھ تہِ گوٚو تھوڑا سا بدلاو بدلاو یہ تھیٹر اتہ پہ میں شروع کورمُت پتہ ییٚلہِ بہٕ جوٚم ووتُس جمہِ مگر کوٚر اسہِ دادا پھالکے ڈرامیٹک اینڈ کلچرل کلب یہ اتہ آلریڈی اخ امیتا ڈے نیشنل لیول سنگر تو ام سن رون یہ چلاوان یہ تھوڑا بہت یہ کرہس بہ انوائٹ تو ات پہ کور اسہ بیاکھ سفر جمس مز جمس مز 63 آگے چلو دادا پھالکے ڈرامیٹک اینڈ کلچرل کلب یہ رود کینژن 65-67 ورین تم پتہ مہرا گئی میں 95 مز گئی میں تبدیلی کانپورس مز مہرا انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسیشن تو چلاوان اخ موہت بھروا تو تمو کورس بہ انوائٹ تو تت مہرا چلو تت کر نکڑ ناٹک تو بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ناٹک اور یور سو یہ مے روزمُت ناٹکن ہن ڈرامہ کلبن ہند سفر دیپ جی اس ون تو امپارٹنٹ اخ سوال یہ کہ سن اس نئے پوچھ کی بہت سارنی سوال کران کہ تھی بڑ کوشش کران کہ کن تہ طریقے سے سن زبان زندہ روزن ام خاطر تو کیا پزن اس قدم بے تلن ات پہ تھی ڈیلی صبح تہ میسیج کران کاشر پہ اس کیا قدم پزن تلن یم سن یہ سن نو پوہ یہ سن زبان رچھ تھوے یہ برونٹ پکنائے یہ اخ بوڑ بار مسئلہ گو سانہ کمنٹی سانس سمدایس یہ کہ اخ اس یہ ژلن پیو کشیر پہ نبر لوگ تھوڑا سا مے باسان اس لوگ ہوا بدلا ہوا سو واجب لگنے تل یپر گئی مکس باقی ذاتن ست تمن ست کت بات کرنے خاطر باسو نشر بولن زیادہ ضروری کی تہذی زبان مز پن کت کر مگر بیسک گۄڈٕ مول کارن امیک کہ اسہ مشرو یہ پانے پنٕنۍ زبان مشرو پانے پنٕنۍ زبان کیازِ اسہ باسے پننہِ زبان مز کیا زن یہ یاژٕے زبان چھنہ کیا باسیو سانٮ۪ن بائن بیٚنٮ۪ن تمو ہیٚژ پانے یہ مشراوٕنۍ زبان حالانکہ دپان ترٛےٚ چیٖز چھِ ماجہِ وطن تو ماجہِ زٮ۪و یم ترٛےٚ چیٖز چھِ سٮ۪ٹھٕے ضروٗرت انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ماجہِ وطن روٗد نہٕ اَسہِ کینٛہہ تہِ اَسہِ پیوٚو تتہِ پٮ۪ٹھ ژلُن مٲج چھےٚ چھِ سۭتۍ مگر یہ ماجہِ زٮ۪و ٲس اَسہِ پانس سۭتی اتھ اوس نہٕ اَسہِ لمنس کانٛہہ تہِ مگر اَسہِ مشرو یہ پانے اتھ دیُت اَسہِ لۄژر دیُت زبردست اَسہِ تو پنن شرین تام ہیٚکہِ نہٕ أسۍ واتنٲوِتھ کینٛہہ حالانکہ تمن تہِ چھُنہٕ قصوٗر سانٮ۪ن شرین چھُنہٕ بچارٮ۪ن قصوٗر کیازِ تِہُنٛد مول موج چھُنہٕ یژھان تمن تام یہ زبان واتناوٕنۍ جبکہ یہ زبان چھِ سٮ۪ٹھٕے ضروٗری کیازِ یہ چھِ سٲنۍ پرزنت سٲنۍ پہچان سون وجوٗد چھِ امہِ زبٲنۍ سۭتۍ بالکل امیک فیکٹرز کیا وجوہات گئی وجوہات سیاسی وجوہات ات یم کن یہ زبان اس دورے سیاسی وجوہات ہیک بہ مختصر پہ یہ ورنت کہ پرت کن سٹیٹس من سنس بھارت کس پرت کن سٹیٹس من تتچ لوکل زبان یس زن سہ تتچ آفیشل لینگویج سہ سرکاری زبان تت مگر کشیر من یوت چھنہ زبان آفیشل لینگویج آمت ماننے کی اتہ کور اردو ایز آفیشل لینگویج جب یہ اردو چھے نہ سٲنۍ زبان یہ کٲشِر زبان کیازِ ہیٚچ نہٕ یمو کیازِ ہیٚچ نہٕ یہ سرکٲرۍ زبان ڈکلیئر کٔرِتھ یہ زانن یمے سیاست دان مگر مےٚ چھُ باسان کہ اتھ روٗدۍ 2 وجوہات مین تم گٔیے یم کہ اتہِ 2 طبقہٕ روزان مسلمان تو بٹ یم 2 طبقہٕ چھِ مین اتہِ روٗدۍمٕتۍ کٔشیٖرِ منٛز
مسلمانن ہن زبان یس تم اردوس لٲگۍ تہٕ کٲشِر بَٹہٕ یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ ہِندیَس سنسکرتس سۭتۍ لٲگۍ تِمن کیازِ تِہنٛدۍ بُزرگ یِم زن ٲسۍ سٲنۍ بُزرگ تِمو چھُ انڈر پریشر تمہِ ساتہٕ پوٚرمُت کینٛژو پٔرشن تہِ اردوٗ تہِ مگر سنسکرت چھُ سٮ۪ٹھٕے کمو اوس پوٚرمُت تہٕ سنسکرتس منٛز تہِ ہیٚچھ پتہٕ یِمو واریاہ کم کتھٕ کرنہِ پتہٕ گٔیو دیوناگریس منٛز تہِ ٲس کمٕے کمٕے چلان مگر اردوٗ انفلنس روٗد سٮ۪ٹھاہ کٔشیٖرِ منٛز سٲنِس سکوٗلن منٛز چھُنہٕ کورسس منٛز چھنہٕ یِم کٲشِر زبان جبکہِ أسۍ وٕچھو کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ شہرس منٛز چھِ یہِ زبان تِہنٛدٮ۪ن کورسن منٛز مرٲٹھی چھِ گُجراتس منٛز گُجرٲتی چھِ پنجابس منٛز پنجٲبۍ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛزٕے یٲژ چھنہٕ کٲشِر کورسٕچ لینگویج اسلیے چھنہٕ سانیو شُریو ہیوٚچھنٕے یہِ بِچاریو یہِ کٲشُر وۄنۍ اوس یِمن شُرٮ۪ن ٲس وۄنۍ کٲشِر ماجہِ زٮ۪و تھاوٕنۍ سۄ روزے یِمن پننِس گرس منٛزٕے مگر تتھ گرس منٛز ییٚلہِ نہٕ تِمن ہیٚچھناوُن وولٕے اوس کانٛہہ حالانکہِ تٔمۍ سٕنٛز نانۍ بٕڈبب یِم زن ٲسۍ بُزرگ ٲسۍ تِم ٲسۍ تِمن دٔلِس تل تھاوان تہٕ ہیٚچھناوان پٔری ہٕنٛز کتھ ہۄ کتھ یہِ کتھ تِم ٲسۍ تِمن کٲشِر پٲٹھی کتھ کران مگر یوٗت یوٗت ایکسپوجر گوٚو گژھان سانٮ۪ن شُرٮ۪ن تیوٗت گٔے تِم پننہِ اتھ ماجہِ زیوِ نِش دوٗر دوٗر گژھان تہٕ امیُک سٮ۪ٹھاہ زکھ ووت تِمن تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ پیوٚو نٮ۪بر دیُن اتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ یہِ مٲنِتھ کہِ وۄنۍ گٔے اَسہِ 32 ؤری کٔشیٖرِ نٮ۪بر 32 ؤری چھِ اکھ ایج اکھ وٲنٛس یتھ 32 ؤری یُس آز 32 وُہُر شُر آسہِ تٔمِس چھنہٕ بِچٲرِس پتہٕ یہِ زبان چھِ کیٛاہ کیازِ تٔمِس سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ وارتالاپ کرنس خٲطرٕ تیارٕے کیازِ سُہ ییٚمِس سۭتۍ گژھان چھُ سُہ چھُ تٔمِس سۭتۍ کران تتھ ہِندی پٲٹھۍ یا انگریزی پٲٹھی کتھ یہِ چھِ اکھ بیٛاکھ ترٛاسٔدی سانہِ کوٚمنِٹی بٔلکہِ سٲرسٕے ہندوستانس منٛز ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ کہِ سٲنۍ زبان سٲنِس ہندوستانس منٛز چھِ وٲحد اکھ یہِ زبان ہندوستٲنۍ زبان تہِ ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ یتھ منٛز اَسہِ انگریز پیٚوان سۭتۍ سۭتۍ پکراوُن اگر تُہۍ وٕچھِو کہِ باقین کنٹریٖزن منٛز تتہِ تِمن منٛز چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ لینگویج چلان سپین آپ جاؤ تہٕ تتہِ چھِ سپینِش فرانسس منٛز گٔژھِو تتہِ چھِ فرینچ برٹین گٔژھِو تتہِ چھِ برٹش پرٛٮ۪تھ کُنہِ کنٹری منٛز چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ لینگویج چلان مگر سٲنِس ہندوستانس منٛز چھُ انگریزو تھوٚومُت یوٗت دباو اَسہِ پٮ۪ٹھ تِمن 200-250 ؤرین ہٕنٛز حکوٗمت یہِ کٔرِتھ کہِ سانہِ رگہِ رگہِ منٛز چھُ انگریز ژامُت یہِ انگریز ژاو وۄنۍ یوٗت کہِ اَسہِ چھِ سٲنِس کھٮ۪نس چٮ۪نس سٲنِس ڈرسس سٲنِس وۄتھنس بیہنس پٮ۪ٹھ پیوٚو یہِ اثر تہٕ زبانہِ پٮ۪ٹھ چھُ اثر پیوٚمُت تہِ پیوٚمُت دیپ جی بہٕ چھُس تۄہہِ بڑٕ ایپرِشیٹ کران تُہنٛدِ اتھ یُس زن تۄہہِ ڈیلی چھِو محنت کران کوٗشش کران کہِ صبحن چھُو تۄہہِ وٹس ایپ پٮ۪ٹھ ڈیلی میسیج مےٚ چھُ باسان تۄہہِ آسیو پنُن چاے چیٚنۍ تہِ مٔشتٕے گژھان تہٕ تۄہہِ آسیو مگر گۄڈٕنیتھ یہِ میسیج تراوان تھوڑا ؤنۍتو سانٮ۪ن وٕچھنہٕ والٮ۪ن ؤنۍتو تُہۍ یہِ میسیج کیٛاہ چھُ آسان تہٕ کتھ مُتلق چھُ آسان دۄہے وٹس ایپ گرُپن پٮ۪ٹھ تُہُنٛد یہِ کوٚر مےٚ آز 4-5 ؤری برونٛٹھ مےٚ آو دٮ۪ماغس منٛز بہٕ چھُس ایکچُؤلی ایسوسیٹِڈ بہٕ چھُس یتھ سۭتۍ ییٚتہِ چھُ اکھ گرُپ اکھ جے کے وِچار منچ بہٕ چھُس امیُک اکھ حصہٕ اکھ یِمو چھِ مےٚ تھٲومٕژ تھوڑا سا کٲشِر لینگویج پٮ۪ٹھ کٲشِر زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کٲم بیٚیہِ اوس ییٚتہِ اے ایم کوٗل صاحب سرگس گوے سُہ تہِ اوس کران کٲشِر زبٲنۍ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ تٔمۍ اوس تھوٚومُت کٲشِر زبان ہیٚچھنس پٮ۪ٹھ اواڑ پیواڑ کیش اواڑ کیٛاہ تھاے تٔمِس سۭتۍ تہِ روٗد مےٚ سُہ ووٚن دیپ جی یِمن ہیٚچھنٲیتو وٹ ایور یوٗتاہ مےٚ تگان اوس پانس بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ ادیٖب یا کینٛہہ تھوڑا بہت یہِ زن مےٚ پانس تام وُچھ یہِ زن مےٚ پنٕنۍ کیپیسٹی ٲس مےٚ تہٕ کیپیبلٹی پنٕنۍ قٲبلیت ییٖژاہ مےٚ ٲس تمہِ حساب کوٚر مےٚ پتہٕ یہِ شروٗع مےٚ دوٚپ کیازِ کرو نہٕ أسۍ موبایلہٕ تھروٗ موبایلہٕ دٔسۍ کیازِ واتہٕ نہٕ بہٕ پننہِ کوٚمنِٹی پننِس سمدایس پننِس سماجس بہٕ دِمہٕ یِمن یوٗتاہ مےٚ نالیج چھِ یوٗتاہ مےٚ تگان چھُ یہِ کٲشُر یہِ واتناوٕ بہٕ تِمن تام اکھ چیٖز گوٚو روہِت جی اکھ خۄش نصیٖبی یہِ کہِ یہِ میون یہِ لیکھُن یہِ کوٚر ایکسپٹ یہِ اتھ دِژ سارنٕے تعٲریٖف کٔرِتھ پرن والیو
بالکل یہ گو پھلان 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 یہ ووت ونکس یہ ونکس چلان دبیس من سنگاپورس من نیوزی لینڈس من یو ایس اے یس من کینیڈاہس من جرمنی من جاپانس من یہ میری پوسٹ ونکس واتان تھرو آؤٹ دا ورلڈ واتان کت پہ کہ یوت یوت بہ سوزان چھس یمن گروپن من تمن چھ پنن پنن شر فارنن من تم تمن سوزان ہیچن خاطر تت پہ پتہ مے واتان کہ میسیجز کہ یہ ہسا بڑی جان یہ کر سا کنٹینیو ات گو بدلاو یہ کہ یو ایس اے من نیوزی لینڈ تو اس من 6-7 گھنٹہ فرق یا یو ایس اے اس من 5-5.5 گھنٹہ فرق تاکہ پرن ول تم دپان کہ لڑکن سلی پہن سوزان تاکہ ہیکو صبح ٹائم ہیکو پرت تو پنہ شرین ونت تب کت پہ مے ٹائم چینج کر مے مز مز اگر تھی وچو میری پوسٹ یم کہ مز مز مے کچھ 3:30 صبح ترٛیٚیہِ یا 4 بجے 4:30-5 بجے تاکہ یہ واتہِ تمن سُلے بالکل پیوان وتھن صبح 3:30 بجے یہ پوسٹ تراؤن خاطر سٹھا جان مارا رٕژ کٲم چھِ صرف پنہ کومنٹی خاطر بہت دپان نمبر 2 ات تھے مے 3 سیگمنٹس ات تھو مے اخ پنچانگ تھو مے ام خاطر کہ اس من تت روہت جی یمن جنتری تگان وچھنی بالکل جنتری من تگان تتھ وچھن تمن چھنہ وار تگان وچھن اس من واریاہ تتھ یم بیٚیہِ تتھ تہِ چھِ کینٛہہ یم نہٕ یہ زحمت ہیوان کہ بہ وچھو جنتری تو تم پکراوان اتھے پہ مگر میان یہ پنچانگ لیکھنے ست مہراہ آئی واریاہن وتھ تم مے آئی واریاہ خبر اور یور دچی کووی تم دپان دیدی اچھن وۄنۍ جنتری وچھانی اس پراران تہندس اتھ پوسٹس تتی پہ وچھان کیاز اس آسان پترن دین تریش یا کی آسان دین طرفن کرن تو اس وچھان تہندس پنچانگس کن تمہ کن تہ پہ مے یہ رتن سلی پہن سوزن چھس بہ کوشش کران کہ یہ واتن سلی تمن تھی کرو اپریشیٹ کہ اکس ناو بنسی لال جلانی تم جمی روزان تمن کستان عیش ناو چنئی من روزان تم کور مے اک دن فون دپن مہراہ تمس پیوان سلی دفتر نیرن مگر سہ یژھان کہ نیرنے برونٹھ گۄڈٕ طرفن کرن تمس مہراہ چھ یہ پنچانگک حساب کتاب کی مگر سہ مہراہ تہندِ امہ پنچانگ پہ پتہ یہ پرت پتہ یہ تریش ویش دِوان پنن پترن اس لیے مہراہ اگر تھی رتن سلی پہن مے سوزان بہ ہیکہ تمس سوزتھ تو سہ کر یتھی واریاہ مے فرید آباد پہ آئی مے کی فون مے ونان دپن ہے اس مٲنۍ دپان اے تلے کرن جی تلے یہ آز کتم سہ دپان دپن مے برس تمس دپان یہ دیپ جون پوسٹ یہ تو بہ ون سو یہ اخ سیگمنٹ دویم سیگمنٹ مہراہ کھول مے ات من یہ زن ایکسٹمپور مے دپ یم کی سانہ کتھ سان ٹریڈیشن یم نہ سان بچن پتہ تر سن نہ ون وول کت نہ تمن بچارن خبر کیازِ 32 ؤری بہٕ یمے 32 ؤری مٲنِتھ پکان بہٕ یمے 32 ؤری مٲنِتھ پکان کہ یم 32 ؤری اخ ایج اخ یتھ من سن اوتام وٲتۍ تہٕ مگر امہِ زبانہِ روٚستٕے وۄنۍ کیاہ پران کینٛہہ سپوز اسہِ کینٛہہ گٮ۪وَن وٲلۍ بچہِ اگر تُہۍ یقین کٔرِو یمن بچن نہٕ گٮ۪وان چھِ تِم کٲشِر پٲٹھۍ مگر تمن چھنہٕ لفظن ہُنٛد معنی پتہ أکِس بچس ووٚن مےٚ تُہۍ کٔرِو وشواس کٔرِو تُہۍ تٔمۍ پوٚر اکھ بٲتھ ڈُپٹہٕ گوٚو مےٚ آبس دٔریاوس تران مےٚ اوٚن سُہ بچہِ مےٚ دوٚپُن ڈُپٹہٕ کیٛاہ سا گوٚو بیٹا دوٚپُن مجھے نہیں پتہ ہے مےٚ پرٛژھ أکِس بچس مےٚ دوٚپمس تلے گرٛنٛد وَن سُہ بیوٗٹھ ماجہِ کُن وٕچھنہِ مٲج ؤژھٕس دوٚپنس میں نے آپ کو کاؤنٹنگ سکھائی نا یہ انکل جی وہی پوچھتے ہیں صبح سے اچھا مجھے آتا ہے تو مہراہ کور 1 2 3 4 میں دوٚپمس نا بیٹا کٲشِر پٲٹھۍ بیٚیہِ بیوٗٹھ ماجہِ کُن وٕچھنہِ مٲج ؤژھٕس میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا نا کشمیری میں 1 2 3 4
میں دس اخ زٕ ترٛےٚ ژور دپان اچھا ہاں ہاں مجھے یاد ہے تمہِ مہراہ گوٚو پران پران اکھ زٕ ترٛےٚ ژور واتان واتان ووت سُہ 9 ییٚلہِ کوٚرُن کمپلیٖٹ پتہٕ کران 10 مےٚ دوٚپمس نہ 10 نہٕ بوٗزا 10 چھِ أسۍ دِوان مردن مےٚ دوٚپ أسۍ چھِ ونان 10 چھِ مُسلمانن ہٕنٛز لینگویج 10 چھِ کٲشرِس منٛز ونان مردس ییٚلہِ زالان چھِ أسۍ چھِ تٔمِس ونان 10 دیُن گوٚو رُکیا بِچار کوٚرُن پتہٕ 11 12 13 14 ووت 20 تانۍ وہ پتہٕ چھُ کران 21 22 23 24 25 تہٕ 27 گوٚو رُکِتھ بہٕ ووتُس أمِس مےٚ دوٚپمس ہے یہِ 27 پٮ۪ٹھٕ کیٛازِ گوٚو رُکِتھ آپ حیران ہو جاؤ گے روہت تمہِ سۭتۍ ماجہِ سُہ جواب بوٗزِتھ سۄ ؤژھ مےٚ دوٚپُن دیٖپ جی اَسہِ گٔے نا یِمے 27 ؤری کٔشیٖرِ درٛامتِس أمِس تہِ چھِ 27 تانۍ گرٛد دِوان کتنی شرمناک بات ہمارے لیے کۭژاہ شرمِنٛد چلن اگر تُہۍ وٕچھِو موبایلس پٮ۪ٹھ واٹس ایپس پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ پنٕنۍ سٲری بٲے بیٚنہِ سٲری کٲشُر لیکھان انگریٖزس منٛز کٲشُر چھِ لیکھان انگریٖزس منٛز آز یہِ چھِ أزچی کتھ آپ سے پہلے أکۍ چھُ دیُتمُت ہِندی انگریٖزس منٛز تٔمِس لیوٗکھ مےٚ وارٕ یورے مےٚ دوٚپمس ہے وۄنۍ گوٚو تۄہہِ اوٚتانۍ کہِ وۄنۍ گوٚو ہِندی تہِ انگریٖزس منٛزٕے مےٚ دوٚپ کم سے کم کوٗشِش کٔرِو کٲشِر پٲٹھۍ لیکھنہٕ یُس تُہۍ گُڈ مارنِنٛگ لیکھان چھِو یا کینٛہہ چھِو لیکھان یہِ اکھ لٲن تہِ ہیٚکِو نہ تُہۍ کٲشرِس منٛز لیکھِتھ آپ یقیٖن کرو وشواس سے میں کہہ رہا ہوں کہ اَسہِ منٛز چھنہٕ یِمن چاہت یہِ کٲشُر پرنٕچ یوٚتانۍ نہٕ یِمن منٛز کوچنگ لگہِ یوٚتانۍ نہٕ یِم أسۍ پرناووکھ یوٚتانۍ نہٕ یِمن أسۍ تعلیٖم دِمو أسۍ یہِ چھِ سٲنۍ ذمہٕ وٲری یِم چھِ سٲنۍ ذمہٕ وٲری سانہِ اَسہِ پنٕنٮ۪ن بچن تام واتنٕچ بہٕ چھُس سونچان کہِ یِم زن سانہِ سنستھایہِ چھِ یِم کیازِ چھِ بیکار یِمن منٛز چھِ جاے حالانکہِ نمتہٕ پتہٕ رچے چھِ واریاہ جایہِ آشرم رٔٹۍ مندر رٔٹۍ واریاہ جایہِ چھِ ایویلیبل واریاہ جایہِ چھِ اَسہِ میسر اَسہِ کیازِ چھِنہٕ تِمن یِم تتہِ یِم زن کہِ پربندک یِم زن تتہِ انتظامیہ کمیٹی چھِ تِم کیازِ چھِنہٕ اتھ کُنتھ زیادٕ دھیان دِوان تِم کیازِ چھِنہٕ پاٹھشالہ شروٗع کران اگر مُسلمان مدرسن منٛز ہیٚکہِ کلمہٕ پٔرِتھ أسۍ کیازِ ہٮ۪کو نہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن یہِ دِتھ مےٚ ووت پننہِ پوسٹو ذٔریعہِ تِمن یہِ تی ژھٕنان کہِ تُہۍ کٔرۍتو یِم چیٖز انٹرڈیوٗس مگر اکھ افسوسٕچ کتھ چھِ کہِ اتھ چھُنہٕ برونٛہہ برونٛہہ پکنس کانٛہہ والنٹیر کران دیپ جی مےٚ چھُ باسان کہِ یہِ پیٚیہِ اکھ بہٕ چھُس ونان کہِ یہِ چھُ اکھ کرانتی ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پیٚیہِ اتھ کرُن یِم تہِ بہٕ چھُس مانان کہِ یوٚتانۍ میٲنۍ نالیج چھِ اتھ بارے منٛز جیٚمِس منٛز چھِ لگ بگ 45 آشرم چھِ جیٚمِس منٛز بڑٕ جان کٲم چھِ کران مگر اگر تِم تمہِ علاوٕ یُس زن تِم بھگوان ناو چھِ کران تمہِ علاوٕ اگر اتھ پٮ۪ٹھ تِم دھیان دِنۍ کہِ 45 آشرم یِم زن چھِ تِم کرن کٲم تِم کرن کوٗشش کہِ تِم پنٕنٮ۪ن لوکیلٹیَس منٛز یِم زن پننِس محلس منٛز یِم آشرم چھِ تتہِ یِم زن بٹہٕ گرٕ چھِ یا کٲشُر ہیٚچھِنۍ خٲطرٕ چھُ کانٛہہ یژھان کٲشُر ہیٚچھُن تِمن سارنٕے بُلٲوِتھ کیازِ کرن نہٕ تِم اکھ پہل کہِ یہِ بنے اکھ ماس مطلب سٲری میٖلِتھ جُلِتھ کرہن اتھ پٮ۪ٹھ کٲم تہٕ ہر کُنہِ آشرمس منٛز گژھن امیِکۍ کلاسز سٹارٹ ہر آتھوار بٹوار آتھوار کرہن سٹارٹ تۄہہِ کیاہ چھُو باسان اتھ منٛز یہِ ہیٚکہِ نا پاسبل کیازِ یہِ چھُنہ پاسبل بالکل روہت جی تتہِ چھُ جیٚمِس منٛز چھُ ؤنکیٚنس ڈاکٹر رمیش رازدان بالکل ڈاکٹر رمیش رازدان چھُ ؤنکیٚنس کٲشِر زبٲنۍ پٮ۪ٹھ بڑٕ محنت کران تٔمۍ کرنو کمپٹشن تٔمۍ کرنو دیدارانی پٮ۪ٹھ اوترٕ ایسے رائٹنگ ڈاکٹر رازدان کے ساتھ تٔمِس سۭتۍ ووتُس بہٕ جوٚم اَسہِ واریاہ کٔرۍ ؤرٕک شاپ تتہِ کنڈکٹ یکٹی منٛز کوٚر بوٗٹا نگرٕ کوٚر سنجیونی بوڈی منٛز کوٚر مرا تلاب ترٛوو بیٚیہِ تہِ واریاہ جاین کٔرۍ اَسہِ یِم ؤرٕک شاپس منٛز أنۍ اَسہِ بچہِ سُمبرٲے تہٕ یقیٖن کٔرِو تُہۍ بوٗٹا نگرٕ کوٚر اَسہِ ؤرٕک شاپ اَسہِ آیہِ تتہِ 15-20 بچہِ ییٚلہِ آیہِ ڈاکٹر رمیش رازدان تٔمِس ہیٚکِو تُہۍ پرٛژھِتھ تتہِ یِم زن بچہِ آیہِ حٲرٲنی ہٕنٛز کتھ چھِ کہِ تِہنٛدۍ مول موج ٲسۍ داریو کِنۍ تماشہٕ وٕچھان برونٛہہ بۄن ووٚتھ نہٕ کانٛہہ یہِ وٕچھِتھ تلے یِمن بچہِ رٔٹۍ یِمو
تو یمن ونان کیا ونان بلکہ حیرانی ہز کت حیرانی واقعی حیرانی ہز کت تم پنہ زبان پہ اچان مہراج یہ کیا کیا چھو تھی یمن ہیچناوان مہراج یم کیا ہیچن تھی بوزیو تھی ات پہ میں اخ مثال زبانی اخ یہ بوزن والن ہند خاطر یہ تھوان اخ لڑکی ٹریننگ انجینئرنگ کران بنگلورس من اکس ہوسٹلس من بہت تک ہوسٹلس من ژورو جایو پہ تم سز تم روم میٹس یم زن تمس تک کمرس من بہت یلی تمن فون پنو گرکن پہ تم کران پنہ بھاشائی مز پنہ زبان مز تمن پنن گرکن سی کت مگر یہ قٲصر لڑکی امچ زبان امچ پیوان پنن گرکن سی ہندیس مز کت کریں ام سز یہ ہندی بھاشا ہمن تران سارے فکری یہ بس پنس مالس یہ دس مے ہیچنو قٲصر تمو دوٚپُس ژےٚ کتھے پے قٲصر ہیچُن دوٚپنس بہٕ چھس ونکیٚنس ییٚلہِ ہُم ہیٚکان پننہِ زبٲنۍ منٛز کتھ کٔرِتھ تہٕ مےٚ چھنہٕ تران فکری تِم کیاہ چھِ ونان بہٕ چھس یژھان پننہِ زبٲنۍ منٛز تۄہہِ سۭتۍ کتھ کرٕنۍ یُس نہٕ تِمن ترِ فکری کہِ بہٕ کیاہ چھُس ونان وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ کہِ امیُک اثر کتٮ۪ن چھُ پیوان اچھا سون ساہتیہ یُس زن چھُ أسۍ چھِ دپان کہِ اَسہِ چھِ پویٹس کینٛہہ شٲعر لوٗکھ یم زن بچٲرۍ ونکیٚنس بڑٕ لیکھان کران چھِ لٹریچر چھِ کھڑا کران مگر بایٲرس ہٮ۪نہٕ وٲلۍ ٹیکٲرس یم چھِ ندار تم چھِ کٲشُر ییٚلہِ نہٕ تگانٕے چھُ یمن پرُن یم چھِ دپان یہِ کتابے ہٮ۪مو تُہۍ کتھ باپتھ ہٮ۪مو تہٕ لیکھن وول چھُ دپان بہٕ لیکھٕ تہٕ کٔمۍ سٕنٛدِ باپتھ لیکھٕ بہٕ اگر چھپاو بہٕ اگر مےٚ کتاب اگر یہ انگریز ناول آسہِ اتھ آسن فٹافٹ وۄتھان یم انگریز کتاب مگر یم سات یہ قٲشِر پٲٹھۍ پنٕنۍ پویٹری پنٕنۍ شٲعری پنٕنۍ خیالات دِوان چھُ اتھ چھُنہٕ ہٮ۪نہٕ وولُے کانٛہہ یہ شٲعر بچور تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پننہِ چندٕ یوٗت پونٛسہٕ خرٕچ کٔرِتھ کہِ یہِ بنایہِ یِمن کتاب أمِس اوس سورس تیٚلہِ کیٛاہ اگر أمۍ سٕنٛز کتابہٕ لوٗکن تام واتہٕ لوٗکن گژھِ آسُن مُفت اگر کتاب تُہۍ دِیِکھ تیٚلہِ واتہِ سارنٕے اگر وۄنۍ مُفت تِمن دِیِو تُہۍ تمہِ پتہٕ تہِ آسہِ آسان تِمن یِم کتابہٕ لبہِ طاقس تِکیازِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرتھٕے ییٚلہِ نہٕ تِم پٔرتھٕے ہٮ۪کان چھِ امیُک مطلب گوٚو کہِ سون ساہتیہ یُس زن چھُ یہِ چھُ وارٕ وارٕ دٔبِتھ گژھان اگر تُہۍ یقیٖن کٔرِو کہِ وُنہِ چھِ اَسہِ 50-60 ؤری پرٛٲنۍ بٲتھٕے چلان سُہ زن گوٚو کہِ ایم رسول میٖرٕنۍ حبہٕ خوتوٗنٕنۍ نعام صٲبٕنۍ یِمے بٲتھ چھِ اَسہِ چلان وجہ چھُ یہِ کہِ نٔے بٲتھ یِم زن لیکھنہٕ یِوان چھِ نٔے بٲتھ حالانکہِ بہٕ چھُس اعلانیا ییٚتٮ۪س ونان کہِ سون دوٚیِم طبقہٕ مُسلمان طبقہٕ تِمو بنوو نٔے بٲتھ چھِ تِمو بنٲومٕتۍ تہٕ تِم چھِ پکان برونٛٹھ پنُن ساز اسہِ منٛز اگر کانٛہہ بِچور ونکیٚنس ساز تُلان چھُ أمِس دپان یہِ ہسا چھُے چھکرِ وول سُہ چھُ بِچور کھوژان ونکیٚنس پنُن ہارمونیم ہٮ۪تھ تہِ پکنس یہ چھِ سٲنۍ ترٛاثری اس لیے چھِنہٕ سٲنۍ لیکھن وٲلۍ چھِ گٮ۪ون وٲلۍ چھِنہٕ تتھ تمہِ طرزٕکۍ اگر تُہۍ پٔتمٮ۪ن 2-3 ؤرین ہُنٛد رِکاڈ وٕچھِو مُسلمانن ہٕنٛدۍ تِم بٲتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِم گٮ۪وان ایکسٹمپور یِم کنٹمپرری بٲتھ تہِ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ تِم ڈانس وانس کران مگر کٲشُر چھُنہٕ ہٮ۪کان بِچور پٔکِتھ کٲشُر چھُنہٕ ہٮ۪کان تٔمِس چھِ منٛدچھ گژھان یہِ اتھ بٲتس کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ وۄنۍ چھِ تُہۍ کٔرِو یقیٖن کہِ کٲشُر کرِ کیٛاہ وۄنۍ أسۍ کوٚت گژھو کپٲرۍ ہیٚچھناوو پنٕنۍ کِنۍ چھِ کوٗشِش چھِ جٲری یوٚتانۍ نہٕ لوٗکن ہُنٛد ساتھ آسہِ یہِ چلہِ حالانکہِ ریٖسنٹلی بوٗز مےٚ کہِ کٲشُر گوٚو انٹرڈیوٗس وۄنۍ کورسس منٛز تہِ شاید 9مہِ 10مہِ والٮ۪ن یا 8مہِ والٮ۪ن مگر بیٚیہِ چھِ سۄے زبان نستعلیقس منٛزٕے یہِ تتہِ یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کٲشُر بٹہٕ ہیٚکہِ وٲتِتھ کٲشِر بٹس تھٲوٕکھ نہٕ سۄ زبان سۄ تھٲوٕکھ تٔمِس کٲشِر شانہِ اگر تُہۍ یقیٖن کٔرِو 8th شیڈوٗلس کانسٹیوشن کِس 8th شیڈوٗلس منٛز چھِ سٲنۍ زبان رِکوگنایز گۄڈٕنِچن 14 لینگویجن منٛز مگر سۄ لینگویج سۄ زبان تہِ چھِ تتھ منٛز آمٕژ نستعلیقس منٛز سۄ چھِ 100 رۄپیہِ تتھ چھُ لیکھان 100 رۄپیہِ ہِندِس دیُت نہٕ تِمو تتہِ باو کینٛہہ تہِ یہِ پیٚو اسہِ سیٲسی دباو زبردست کٔشیٖرِ منٛز
میں یاد کہ بہت کنڈر گارڈنر شاید تمہ سات کنڈر گارڈن اور فرسٹ پرائمری آتا بہ اردو قاشر قائد کور سکولس من انٹروڈیوس بہت رگرا مندر سکول پڑھان رگرا مندر مڈل سکول قاشر قائد دتک پرنانے خاطر تمہ سات کنڈر گارڈن پتہ امیک پرس اینڈ کانس امیک وصیت کوتاہ یہ پتہ دتک قاشر ال ب ت تر پہ پور قاشر قائد مگر سہ گو 5-6 ریتی گو سہ غبی وہاں کیا طرح فکر کہ سہ گو غب امہ خاطر شاید زِ تمہ سات سرکارس پیومت خیال نا یہ بٹ تہ روزان بٹن گژھِ آسُن ہندیس منٛزٕے تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ سٲری شاستر یِم زن چھِ سٲنۍ شاستر سٲنۍ منتراز چھِ ساری یِم پاٹھ پوٗزا یِم چھِ تِم چھِ سارے سنسکرت بیس بالکل دیپ جی تھوڑا سمجھ کمی وقت تھوڑا کم اس لیے تہ کرو واریاہ اصل کتھ آج سٹھا جان کتھ رٕژ کتھ کرو تہ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیتھ یُس زن یہِ چھُ کہِ یہِ گژھِ دۄنوٕنی لینگویجن منٛز آسُن چاہے نستلک یا چاہے تۄہہِ ووٚنوُ دیوناگری منٛز چھُ کیازکہِ ہُم تہِ پرن تہٕ یِم بچہِ تہِ پرن دیوناگری منٛز تہِ دوٚیِم کتھ چھِ یہِ نیران کہِ رِٹایرمنٹ پتٕچ ایج چھِ انسان سونچان وۄنۍ گوٚژھ بہٕ رِٹایر وۄنۍ کرٕ نہٕ کِہیٖنۍ مگر أسۍ چھِو تۄہہِ نمسکار کران تُہنٛدِس جذبس یُس زن تۄہہِ یہِ مِشن تھوٚوُ کنٹِنیوٗ یہِ کٲم تھٲوٕ کنٹِنیوٗ یُس زن تۄہہِ کٲشِر لینگویج پٮ۪ٹھ چھِو کٲم کران بیٚیہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚن رِکویسٹ کران تِمن ماجہِ مالٮ۪ن پیرنٹسن کہِ وۄنۍ چھُ یہِ چھُ وقت سُہ لاسٹ اکھ فیزس منٛز چھِ سٲنۍ یہِ کمنِٹی پکان یہِ سٲنۍ زبان پکان أسۍ کرو نہٕ کمنِٹی ہٕنٛز کتھ أسۍ کرو پٔٹِکیوٗلر کٲشِر زبانہِ ہٕنٛز کتھ چاہے سُہ کٔشیٖر منٛز مُسلمان چھِ روزان یا بٹہٕ چھِ روزان یہِ کٲشِر زبان چھِ بچاوٕنۍ اتھ خٲطرٕ چھُ برونٛٹھ پکُن تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ چھُو اتھ منٛز کٲم کران أسۍ چھِ یژھان کہِ باقٕے سٲری میٖلِتھ جُلِتھ اِکوٹے میٖلِتھ کرن اتھ پٮ۪ٹھ کٲم تہٕ یہِ زبان تھاون زنٛدٕ تہٕ واریاہ واریاہ شُکریہ دیپ جی تُہُنٛد تۄہہِ دِتوٗ اَسہِ شاٹ ٹایمس منٛز واریاہ سمے تمہِ خٲطرٕ واریاہ دھنیواد نمسکار مہراج تھینک یوٗ سو مچ دیپ جی اردو